Kagame utari muri Kongo simubona n'ibyo yamenyereye n'ubuzima bwo yamenyereye kandi nibyo akoresha gutegekesha igitugu mu Rwanda, nicyo kubitisha abanyarwanda, nicyo yanakubitishaga abanyafurika hirya no hino, kuko yababwiraga ko ari inshuti y'Amerika ndetse bamwe bakamutuma ngo azajye kubavugira. Nibyo yari yaramenyereye imyaka yose. Umuntu rero wataye baba muri ubwo buryo, noneho baba basaba ngo nave muri Kongo asigara imbokoboko. Iryo ni ihurizo bene rya rindi bavuga ngo ni ihurizo rya miliyoni y'amadolari. Uyu ni Dr Rudasingwa dutangiriyeho mu kiganiro No Lie, aho dukubitira ikinyoma kubuye tukacyandagaza. Ikaze rero makuru ya No Lie, aho tugiye kureba kuri Dr Rudasingwa Theogene, umuyobozi w'ishyaka Ishakwe Freedom Movement, akaba yarabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika, akaba kandi ari dogiteri mu buganga. Uyu akaba yarabaye n'umuyobozi w'ibiro bya Kagame mbere yuko bashwana. Uyu kandi akaba ari mukuru wa Gerard Gahima wahoze ari umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda, nawe wayabangiye ingata. Rudasingwa yaravuga ko ibihano Kagame yahawe si byo kwitatsa, ariko ubundi bifite ingaruka zikomeye cyane mu bijyanye n'igisirikari, umutungo wa Kagame, bijyanye no kubungabunga amahoro, ubucuruzi bwa DMI cyangwa se FPR, kuko FPR na FPR RDF ngo bakorera hamwe, bira bikampani byose mubona ni byanoza. ngo ubu rero rwose byabaye broken ndetse byafatiwe ingamba. Rudasingwa avuga ko Kagame nakomeza gutya ibintu bizadogera bikamera nabi cyane muri rusange. Rudasingwa Theogene rero aje avuga mu gihe ishyaka Rwanda Freedom Movement mu kiganiro yari kumwe na Ngarambe ndetse na Musanga Mfura, niba nibuka neza, aba rwose bakubitira ikinyoma hakubi bakacyandagaza. Kuri ubu Rudasingwa yabangiye ingata ubariza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na gacanwa kana leta ya Kagame ndetse na Kagame ubwe, kuko avuga ko Kagame ari umwicanyi, akaba ari igisambo, akaba ari n'umujura. Rudasingwa avuga ko rero ibya Kagame byo kwitatsa ibyo nta kintu bizamurira abanyamerika, nareba nabi azamera nka Maduro cyangwa se akisaga mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rw'Irahaye ashinjwa jenoside n'ibyaha byibasiye ku muntu akomeje gukorera muri Kongo. Ibyo rero umunsi bavuze bati Kagame rekera aho ngaho, ndakubwiza ukuri ko Kagame ubwo iminsi ye izabibaza. Ariko ikibazo ni iki ngiki rero, kuri Kagame ni nko kumubwira ngo genda wishyiremo umujugunya wiyahure wihanike, kubera ko uko yamenyereye amaze kubona ibyo yavanye muri Kongo, ukuntu wabimurutsa, ukuntu wamubwira ngo narekera aho ngaho, ukuntu wamukubita akaboko ngo rekera aho kwiba, kugira ngo azemere avuge ati mvuye muri Kongo, ubwo uzamenye ko nawe iminsi ye izabibaze. kuko Rudasingwa rero ati Kagame utari muri Kongo ntabwo bikunda, ahubwo azarwana n'umuhenerezo nashaka azagweyo. Rudasingwa avuga ko Kagame aho kugira ave muri Kongo yakwemera abanyarwanda bose bagapfa bakanashira, n'ubundi ntabwo bamuhetsera amazi. N'ubundi ntabwo bamusukiraga amazi. Kagame rero n'umuryango we ntabwo bibona batari muri Kongo. Ibyo rero bikaba bivuga n'ijambo Perezida Kagame aherutse kuvuga ngo agomba guhitamo urupfu azapfa, kuko ibyo bamusaba kuva muri Kongo ni urupfu, ariko kandi no kugumayo nabyo bikaba urupfu, ubwo azahitamo urwa rwana. Ariko Kagame yarabwenge arukuna nyabwira abanyarwanda ngo tuzahangana paka dupfuye. Mbega ni nka Yatora. Yatora yarashaje, yagakwiye kwigendera muri agahaba Nyayirani niba bakubita ibibombe, bazana Kagame nawe ari bari kubabwira muri rusange ngo muzapfane mwese. Yigeze no kuvuga ngo u Rwanda zarusiga uko yarusanze, kandi uko yarusanze murabizi. Ndi yari amatongo gusa. Theogene Rudasingwa rero akaba avuga ko yandikiye urwandiko Marco Rubio ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubwira ati rwose ibihano mwafashe nibyo, ariko nimushyiremo n'akabaraga, mushake imitungo ya Kagame n'ibindi mwongereho, mubakure mu peacekeeping, mubwire World Bank bafatira imyanzuro nibaha amafaranga na IMF n'abanyaburayi bakurikireho, maze turebe aka Kagame ho kadashoboka.
aka Kagame kadashoboka. Ngayo nguko rero ni Dr Theogene Rudasingwa mu kiganiro Ishakwe yari yise ngo Amerika yiyemeje guca agasuzuguro ka Kagame. Ngayo nguko reka tunyarukire mu Rwanda. Inkuru iri kuvuza ubuhuha ni inkuru y'uwitwa ya Dr Frank Habineza. Rwose wafashe hasi aravuga ati ntabwo nkorana na Rusesabagina ntibizigera binabaho. Senateri Habineza rero kuba bamushinja umugambi wo guhirika ubutegetsi, amaze igihe havugwa ishingwa rya koalisiyo ya opozisiyo, amashyaka opozisiyo akomeye muri Amerika, ariko ngo ritarashyirwa ahagaragara, ngo rimaze iminsi rihura mu buryo bw'ibanga kugira ngo Kagame avugutirwe umuti. Muri iyo koalisiyo rero kuri Twitter cyangwa X hari abanditse bati Frank Habineza nawe ishyaka rya Green Party ririmo ko ni ishyaka rya opozisiyo. Iyo koalisiyo ivuga rero ko na Rusesabagina ngo ayirimo, iyo itaratangaza imibereho yayo, ariko ngo ikaba iri guhura mu ibanga. Senateri Frank Habineza cyumva rero ko bamushinja gukorana na Rusesabagina, yahise amenya ko FPR na RDF bamuca umutwe rwose, nubwo ari senateri namenye ikimukubise. Nawe rero nakundi yari kubigenza, ati Senateri Habineza akaba n'umuyobozi w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda, yani muje batangaje ko haba hari imikoranire yafitanye na Paul Rusesabagina na Padiri Nahimana Thomas igamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni inkuru yo ku gihe rwose. Aya makuru ashinja Dr Frank Habineza yatambutse ku rubuga rwa nkoranyambaga rwa X kuri konti yiswe Africans. Ubutumwa bwashyizwe hanze rero buvuga ko amashyaka atavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda ari guhurira muri Amerika mu buryo bw'ibanga, hagamijwe gushinga umutwe w'inyeshyamba uzatera u Rwanda unyuze muri Uganda n'u Burundi. K'ibintu bikaze. Ubutumwa kandi ngo bwaherekejwe n'ifoto Dr Frank Habineza usanzwe ari umusenateri muri Sena y'u Rwanda, ari hagati ya Paul Rusesabagina na Padiri Nahimana, bombi barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni amafoto yegeranijwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Mu kiganiro na Igihe, Senateri Habineza yamaganye ibyatangajwe, ashimangira ko atumva neza babikoze icyo bagamije. Twe politiki yacu irasobanutse, ntabwo dukorana n'imitwe y'iterabwoba. Ubu ni Frank, ntabwo tujya muri gahunda z'urugomo n'ubugizi bwa nabi cyangwa se iz'abantu bashaka guhindura ubutegetsi bakoresheje intwaro. Ni ibintu nemera kandi n'ishyaka ryanjye ntabwo ribyemera, ariko babikoze kugira ngo baheshe ibintu byabo agaciro. Baba bagomba kuvuga ngo abantu bo hanze buriya abantu bashobora kutabitindaho, reka dushyireho n'umuntu wo mu gihugu abantu bavuge bati byakomeye. Kugira umenye rero ibyo Frank Habineza avuga, kwihakana Paul Rusesabagina n'abatavuga n'ubutegetsi niba ari ukuri cyangwa atari ukuri, reka tubirebe hano muri komanteri niho umenye ukuri kw'Abanyarwanda. Uwa mbere witwa Benji ati none ujya muri politike ntabwo wari ugamije gufata ubutegetsi ko n'ubu bihakana ngo ushyire gahunda zawe mu bikorwa. Njyewe narumiwe. Ubwo niba hakana ko atashyigikira abashaka guhindura ubutegetsi, we ari muri guverinoma akora iki? Ngiye komanteri yitwa Benji. Undi witwa Rwamasirabo ati umuntu ni mugari wa muntu we, niba ntacyo umutima wawe gushinja ni byiza, kandi niba mukorana n'abarwanya u Rwanda nabwo wazabiryozwa. Amahitamo n'ayawe, nizera ko ababishinzwe bazabimenya bidatinze. Ko nabo mbizeye da. DMI rwose irakora cyane. Uyu nawe ati sha ubujiji ntibwashyikira Frank Habineza, birumvikana ko ari intore yuzuye. Hanyuma witwa Kanimba atari Karine Kanimba ati Frank nyamara gukorana na Rusesabagina si bibi. Ndabona ari Karine Kanimba ahubwo. Gukorana na Rusesabagina yarashyigikiye abanyarwandakazi muzi ukuntu yavuye i Kigali mu maboko ya Kagame atari kumurekura, ariko abanyamerika kuri pressure irenze iyo bafite, ariko nta nubwo irenze ahubwo bijya kungana. iyo iteye ubwoba irenze yo kwa Rusesabagina. Nibwo yari kuye Paul Rusesabagina amwandikisha urwandiko ruvuga ngo ntazasubira muri politiki. Ariko Rusesabagina acyurira indege i Kanombe yahise avuga ati politiki biratangiye ahubwo
mu minsi ishize yahawe ibihembo byinshi cyane, Kagame ubwo buramutaha n'abamushyigikiye bati karabaye noneho. Hari n'abavuga ngo nyuma y'ibihano byahawe ingabo z'u Rwanda bakaba bazifunze amaboko inyuma gufata urwego rwa leta ukaruha ibihano kandi bikaze, bivuze ngo ni ukurufunga amaboko inyuma, ngo ikizakurikiraho ni ukuruteza abantu ubundi ubutegetsi bugahinduka ngayo nguko. Kambashimire rero, mbifurize umunsi mwiza cyane. Kababwiye ko ariko ntabwo nagenda nababwiye ko ikinyamakuru cyitwa ngo ni Taifa kiriho umusenateri w'umutekamutwe witwa ngo ni Arendik Staret, ngo abaye umusenateri w'Ububiligi 95 kugeza 2011. Ujye unyumvira rwose, nk'uyu ibyashize bizana gute ngo yanenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye igisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu bayobozi b'ingabo ibihano, avuga ko ahubwo byari bikwiriye guhabwa Repubulika y'u Kongo, ariko naragenze ndabona nk'umusenateri w'ikigoryi kora ikidokumentarite rero bijya bivuga ko yari amakotanyi menshi ngo yari amakotanyi menshi, ngo niwe FPR bariraho mu Bubiligi, ariko nawe nta butegetsi agifite, agendera kuri titeri yuko yahoze ari senateri, nawe muri racyo kirimo y'amakotanyi yarira ubusa ngayo nguko. Tugaruke muri ikinyamakuru cyitwa Taifa rero, para Taifa mubabarire, Kigali Today mu ishami ry'icyongereza cyitwa Unicate Press kiti Abanyarwanda bakomeje kugaragaza ubutwari no gukunda igihugu bamagana ibihano bya Amerika. Ariwe iki kinyamakuru cya Kigali Today bivuze ko ari ikinyamakuru cya RDF, urwego Minisiteri y'Ingabo yafatiye ibihano, ubwo nacyo kiri mu bihano, ariko kiri kwandika ko Abanyarwanda ngo bakomeje kwamagana ngo ibihano. Abanyarwanda baramagana ibihano, ahubwo yewe izo ngabo zo zibanyuruza zikabica zikabashimuta zigakoresha abana babo bajya kurwanira muri Kongo, bakabatabayo bakanabacyura ari imirambo ntibashyingura. Urwego urumva ubutwari burihe kuko Banyarwandakazi ngayo nguko rero. Reka mbashimire, Uwiteka bane namwe. Ikiganiro ni Nora, aho dukubitira inyuma kubuye amakuru nakagaruka.